Wah, ini kedua kasih. Dia jinsya menhakani aki kalau tayu di baladam, ngilang kedua UMD. Dia ngilang aika presentation jengiro angtu untuk pengembangan kod yaki officer mah pan page ya ketika presentation jengi buat bawa unsa aika clarification ini. Dan ia kedua yang ringi wan kedua mentah apa lupa klaim dan kena jing seso ini mah. Kena kalian jungi kum ka union hingi empau bangi dapat kajing sosi nomor boleh nadu ke bestang hi nadu bekut ke tukui company kelalong sistem steng minta kajing syana kalian ka sarkar kapan por tang lai benai hendri minta kelayat sistem steng di klaim la ban penbaik kini kam kan te i health minister ila syuhawan ini man ka benai jing sya ngilai ikan ni kaju andai kamlak penbek itu mentah mentaru idang or yang bagi kenduk yang lah Monday mangi Tuesday di MD di mission director ini kenduk ini Monday bagi health minister pak ni kenduk yang Tuesday kuman cupenkan mau yang mau ya ka demand kejungi hi kum ka union ngi dawa ben ba ka sarkar kan penyak hi ya kan kam nomor beli kum bakalong mentale ngidang ikren bu mission director mentan ba mentale ke di 100% kalau penyak hi da ka state ka bisa ka funding da ka state te ka jing penyak itu kalau penyak hi la sistem steng menta ka kam ka jam ya BRD te ngasngu ba na kalian ka sarkar kam jing isu da ban penyak hi kan kam buat kapisar kalau di 100% kamu dan shoot ke bawah apa sentral kan mereka kadang shoot ICI punya pihak HM jadi bisa kamu di shoot kebentar juga di HM mah alis government kalau di form maka jom ke sel emergency sel punya dia kan di kamu dia kata kali ke demand ke juni di hakini ki kemudian hakini kemudian formal benda sistem steng hadin ba ka sarkar kala kod daki kala kod no de ka omban ai no ke kontrak mo di kamla ban pendek ya kata ka kam adu mentaru dia ka penpau ba nak ka sarkar kala supendili ya kan di kam kala sateng bat ka kalau pensiun sibun kajing yang ini berteri mah nomor boleh kani kajing penyak yang ini mentah kasulong bed ba kasusiu bed tangkat tulok imdan ki facilities kemud ba nadu ki leave ki cuti nangta ki PF mong mah dan nangta di ki health insurance kita ki di hok jungi bani de banyo dari nakal yang ke sarkar kampen biang ini ru kalau ke ba ke sarkar hi kala exploit ini nang iken gan kumno kapenya kata ke NHM kita ki facilities nundan ini mah dia kala di ke por ba ke sarkar bahkan penbek kloi kan ke kam badru kadi ka last November beladet ke sarkar ka hadin ba kala kod tendar mah itu kinyau terliki company kilawan ban bit tendar ndai nakata ka jing bom ya sutu jing mut ka jong ki para company hi ki don ka jing ya kelumar pedeng ki para company hi te ka sarkar kala cancel no ia kendika jing kod tendar abat ka ong bakan salek di tendar biang kini ki banai ki banwan te nak jing snow ka jungi hikum ka union snow ba ka sarkar ni snow ban ong ba kam de shu re ban le return dar biang nomor ba ki sam ni sibun ki jing pluma kumba kalong menta ba tang bakin yo tempat yo itu ka tendar ri ki lai pen pluma lupa nomor boleh ki pluma nomor ba na pleng jungki ki don ki black remark ki ong ba katai ka kam ngidang kamla mengi bani ketai ke dan dak seniu mo itu gawe pat ki ya keno gawe kata karukom kami ijingnya kelumar pat menta ke sarkar ka pha ya kini ka kam sakalo department
Tapi kalau department ru masuk ba di health minister hi bat di kalau tekan wan haju hi kamut pa kitu ki company ki ju hi ki ba wan tap mana kini kisawan biang kini ki ju hi kamut kesami hi ke jing rumah te ka jing su junga nalor ba ka sarkar kala biang lut nang sedang ma kepisah ke ini su ba kala de ka por ka sarkar bahkan singkian ini rekam inform juga emergency cell ini society untuk apa no tak di kejini bat misnguru nomor baka sarkar kalau Islam pula dikini rekam kalau por ini ba ini kenduk yang lamande kataru kolong di i4 katahi balamande lah kunu sarkar kadiban pensutu no ini bat kajing wan kajungi ta kesini hang ni kelong ba ni ya keren ya ka tulok kajung wan balong ta tulok jungi ka red ye tengi lai keren tu apa ba ka sarkar ka di banle ada kata ka one time enhancement no la ka penkiu ka nok noru nakani koran selari kan aingi ka one time enhancement la kalong kat noru banang takin sa ai bat plus bat ka seniority jungi kan kata ka juga jungi ring ya keren pak hang tu hapo MD wong ba MD wong kata ka simjing MD banle entah mo nomor beli kiwi pat ki nong tre jung kiwi pat ki nong tre jung kiwi pat ki apa NHM kinsa kinsawat daw kena tenre ha jing snu ka jungi pat karena kalian MD ini men comparing ibat ki nong train NHM nomor ini ki NHM misalnya dia juga setiap hi ini ki beri juga setiap ke pisar juga setiap ya paling comparing ibat kita ki NHM tu kemut bagi opisan central government jungi mentaka central government kam ai issue dan kalian jungi ni dawa apa sarkar kadiban ai ni kita ka one time enhancement plus annual increment